kakabsat ko, mapantay dito'y sungkay. May isa nga probinsya ti Malaysia kakabsat. 2 oras ti biyahe no agkapu ka Kuala Lumpur. Dagiti gamin kakaduak kat makapangpangan da kanon salted chicken. So nga ure at dayo ko dumayo kami kakabsat ko. Tay ko na dagaroden, awan ti palabsen no buksik ti mabisin. Ay na, mas rawat mo't kami dagiti Chinese kakakadwa kakabsat. Mas rawat dang day ti kapsat yu. Pagpeday ti kapsat yu, tarawat lang nga talaga tinatnatengam isoda amin kakabsat ko. Day ti nga rodo nakadanon kami ng permit. Ti pudot na kakabsat tumayenteng nga po init. Ngam doming mabalin amin kakabsat ko. Ore manayunan man ti kinapudaw day ti kapsat yun. Ngumaan lang nga na po init ti napudot kakabsat ko. Takitaan nyo mo't ni ay na. Permit ti asok na kakabsat. Permiti pudot na, nagbara. Takitan nyo mo, dahil paglutuan ni nagdadaktel. Pumuyot-puyot na kumamot kakabsat nga, binawalan na ko ti asok. Tanamis ko nga ron kumamot ng kakabsat ti agluto, ti kastoy nga kayo, kin pumuyot-puyot. Malagit ko pa inuuping na, kin agbalbalsig ni tatang ko ti kastoy nga kayo, kakabsat ko. Kin agisungsung-rot ti kakastoy. Makapamis alaala ng lumipas man ninon kakabsat. Makasangit to laki di man ti kabsat yon. Dahito'y kakabsat ti sikreto, dahito'y salted nga manukdan o apay nga nakadado ti dumay dayo, dahito'y giniling nga lemongrass kin matikamu pa yung duduman. O bungon-bungonon dati kastoy. O kita nyo dahita ni manok nga buo. O sada nga ikabil di tanta nakapudkodot nga paglutuan nga at dati darat na kakabsat. O tarurayin tayo ni Uncle nga mangikat da yung kabil na dita. O kita nyo na kita nyo gaputi kinapudot na kakastapay ti gamitan dan. O daytan naluton. Daytan. O santo no maala nam amin dahita kakabsat ko. O sukatan danto man yun ay kanta ti barbaro nga aji binungon-bungon ni ante. Ngum permi kakabsat ora adayo nakitanta paglutuan ko talaga nga mariknak ti kinabara na kakabsat ko. Kasi siguro kinabara na ti Empires. Asin na tayo mayat mapanti Empires. Anto no maadaw damutan nga kabsat. O tupok-tupok damutan nga kabsat ko. Tapos isuntumot ti iserve dan. Mayat sakit di nga tuladan na iti kakabsat ko ata i-business dita Pilipinas. At nakaditikas to dita Pilipinas ang kakabsat ko. Salted chicken nga ilut-luto daten ti darat nga nakapudpudot kakabsat. Sumrot tayo malangan na dyan unag kakabsat tani. Bumarabaran na kakabsat ko. Malet-let siya naksamot tan. Makaramdaman siya kay i-serve ka din ta customer ta. Sakto siguro at da siguro na dyan in-order tayo kakabsat baka naluto taan. So nga sumurag tayo kakabsat, tamangan tayo maninan kakabsat ko, aglamot tayo maninan. Sulitan tayo ati mangan kakabsat ko. Nakadaday yung binahay tayo, nasurok 2 oras kakabsat ko. Ay katawan di diet tata. O iso dahi salted chicken ng kakabsat. Kin paku-paku. Tapos, dahil patay, nga, permit tumabuor. No. Ag-deposit kakabsat ko tumabuor kakabsat. Alright, tofu, kina, duma-duma kakabsat ko. Ket, no po garot, takalding na iti kabsat yo, ay kat inunana na iti nateng, paku-paku, nagimas man nakaluto na kakabsat ko, at dati sambal-sambal na gamin. Insarunok po tayo ito'y dinayo tayon kakabsat nga salted chicken ay kapanatak ay na numabalin lang kumatagkamot ay kaagkamot lang no kasi kami nakakutsara kakabsat ko narigat ni ang ko nga masupsup dagito tultulang kakabsat tagimas may mga supsupan takwa naapga-apgad kakabsat ko Chinese restaurant mo't gamin dahi kakabsat ko no kumamalay restaurant kumabalin tagkamot dagiti malay kakabsat ko pada tayo mo't nagkamkamot kakabsat binanatan dahi kakabsat yun tinating kakabsat ko talaga ang kulat nga maisukat kakabsat. Orehan nga Pilipino way ti pan nakaluto na ikat mabalin latta na imasmut latta kakabsat ko. Siyempre, kailangan tagkutsara kin agtinitor takababain mo't magkampot nga rin ti kabsat niyo. Asin no ta asin dagdito'y sungkay kakabsat umay kayon tamangan tayo. O anya kakabsat makita yatin nagtulangan na ti kabsat yun sa nga pinggan paunay nga kinarawot daytan Inday iti in-order may halos maibos amin. Kinarawot may amin, nagpapada kami ang kakabsat ko. Dahil ito'y gayam kakabsat ko, kut basit lang nga restaurant, dito'y barrio ti Malaysia. Ngum nagadoti, customer da kakabsat, taday-dayon na, dahil salted chicken, takakaibang marti pan nakaluto na. Ngam no, siyak tinamagan nyo kakabsat, ay nakatpas na imas patlat, dahil iti pinakpat kas kada inapraw tayo kakabsat dahil ito'y narutan, sob man dahil ti kabsat yun, permian ti ragragsak, dahil iti alaga to nagtibuksit na.
na, nagawit tayo kakabsat. Nung perme ay na, tumayang na po init. Alis sa tipumudaw no kasi kakabsat ko. Oh, makita tayo makit-kitak. Nagato nga bunga ti marunggay. Nagsirip ka talaga tayo ting mata ti kapsat yun niya. Sobyanak to tayo kakabsat ko. Oh, sinunod ti mayat nga sungurd kakabsat. Mangbalong kayo to ti duwa sa ako. Ti sa pagkapilat tayo.